सीएलपीच्या बसकेक म्हादयचो प्रश्न, जमीन हडप प्रकरणात बेरोजगारी आणि कोळशाच्या विशयाचेर चर्चा जाली। हे सगळे विषय येता ते विधानसभा अधिवेशना वेळार मांडटले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सांगलें। उपरांत भ्रष्ट भाजपा सरकाराच्या विरोधात लढो दितले जाल्यार सगळ्या विरोधकांनी एकठांय येवपाक जाय। ह्या विशीं बेगोबेग विरोधी आमदारांची बसका घेतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवाचें म्हणणें। तशेंच 26 जानेराक सगळ्या मतदारसंघांत भ्रष्टाचारी भाजपा सरकारा विरोधात कार्यावळ घडोवन हाडटले अशी माहिती आलेमांव हांणी दिली। जे बीजेपी सरकारा विरुद्ध हो प्रोग्राम हे करोस आमी आख्खें गोंयभर इन ऑल द 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज रन करतले आनी 24 हेजे लॉन्चिंग जाता। आमचे दिल्लीचे लिडर जावं आमचे डेस्क इंचार्ज आनी आमचे सगळे सिनियर पार्टीचे लिडर वील पार्टिसिपेट इन दीस प्रोग्राम। सो तेजें मार्गदर्शन घेवपाक ऑर्गनायज कितको करतले वे वील बी हेल्ड पार्टी president will brief regarding this thing on the failures with regards to our constitution as जो एक बीजेपी सरकारान देशभर the failures of this government will be highlighted in general in detail. Amit Patkar will explain to you. We also had a CLP regarding the upcoming assembly session that is scheduled on 6th of February. And all three Congress MLAs, the party president was part of it. We discussed on how to go about it. Floor management to हमारा की या सरकार assembly मुड़ा allergy जाता. आणि how do we corner this government and how do we take all the opposition MLAs together? We have decided that on 24th there is a business advisory committee at 4 o'clock. At 3 o'clock, we will call all the opposition MLAs to participate and discuss how to go about the session on the 6th and 7th of February. Starts the governor's address, and on the 7th will be one-day assembly session. History, we one-day assembly session. So we spoke on all the parameters of what should be discussed, questions. सरकार आयला, we have seen time and again, जेन्ना एक इशू कोर इशू जेन्ना मुखार येता तेन्ना बीजेपी त्या इशू कसो डायवर्ट करप, त्या इशू कसो डायल्यूट करप, हे गेल्ल्या 2 वर्सां मातशें गोंयकारांनी पळयलं। टुडे वी हॅव डिस्कस्ड इन लेंथ दॅट द कोर इश्यूज ऑफ गोवा जे आसा, लँड ग्रॅबिंग आसतले, लँड स्कॅम आसतले, जॉब स्कॅम आसतले, आज अनएम्प्लॉयमेंटाचे इशू, हे इशू घेऊन प्रत्येक मतदारसंघात तो इशू बाबा कसो लायव्ह लोकां मेरेन वचपाचो हाजेर आज आमची विस्तारान चर्चा जाला। आणि जो 26 तारखेक आमी जो प्रोग्राम लॉन्च करता, दिस इज गोइंग टू बी अ 1 year लॉंग प्रोग्राम वेरीन हे सगळे लोकल इश्यूज प्रत्येक मतदारसंघात वेगळे इशू आसात। सो ते इश्यूज लोकांचे घेऊन लोकां मेरेन कशे वचप हाजेर आज आमी बसून आमची फर्स्ट मिटींग जाल्या। 26 we are launching this program from South Goa and this will continue all across 40 constituencies.